vai tuam hangin zomi te leitung mun tuam ma ikithe thang a tua sunga USA gamma zong zomi tampi kiteng ta hi USA pen state som nga to kilam in tua sunga tutung California State to kisai thu por khat enkhom ding hi hang tua hi manin video thak a simin namu pa theina ding in phai tui media YouTube channel nong subscribe sak in la athak a simin na theinang in bel zong na mek sak in California State pen the Golden State ji in ciamteh hi California in US AminThang pen state hi in LA pen New York khit changa AminThang pen ni na khopi khat hi Sacramento pen California State khopi hi in khwa khem peu zali le somgyat le ni pha hi state sung a minam tuam mi kang 72.1% mi kang le benete ichi te Latino ki hello 36.8%, mi vom te 6.5%, Asian 15.3%, Latino 39.3%, American Indian le Alaska Indian 1.6%, Native Hawaii le Adang Islander 0.5% le Kabya mix 3.9% chi te tengkhom hi Biangna lama enkik in hileng Christian 45.8% a Catholic 28% hi in Biangna neilo 27% Jew 3.2% Muslim 1% le Niswa na lam biangna zong hi California State in biangna neilo atampen Aquana State hi in zong kigen hi Sumbol na a asang pen state hi in California State back in gam khat hile Leitungah Sumbol na a alian pen gam nga na hiding hi ji in tuni le som le sagi kum in Leitung bup Sumbol na a akhat na nga hi California pen Leitung bup a minam kim tamten na pen mun hi in ngei na le politics le innovation nam kim na mun zong hi America movie film to kisai kipan na hippie te internet le computer pian na te hi in San Francisco Bay Area le Los Angeles te in Leitung bup technology le entertainment to kisai industry se zong lian pi te le sumbol na tuam na hi tua ba na California in lo kho na a tam a tho pen stay hi in tur khat zagya som li le gyat kum in gol kham akimu a kipan mi ong teng in sumbol na ong ki hong hi tu ni le kwa in US a ga ka pupi teng khat le tu som le tu sagi le zagya le guk pha in California pan tu som nga le tu sagi le za sagi le som kwa le ni pha hi California State economy $3.0 trillion pen Texas le Florida economy akigom sang in lianzo hi California in Hawaii khite liberal tampen na hi in a state sunga khwa te le state bup a atamzo democratic te back in uku hi US a abortion now hol khat apal state a ani na hi in Silicon Valley achi pen San Francisco kim teng a omin technology to kisai kipat na le Phualpi hi gente na Apple Facebook Google le NASA research te Phualpi hi technology le screen to min thangma ma in mi tampi in addicted thinapi in atate u screen ki janglo sang a koi u hi kichi hi